Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün Mayıs'ın 7'si salı kunu biz sizlerge Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmeye hazırmız. Mahkeme islahatı yukarı mahkemede 75 mahkemeci ant etti. Bu endi mahkemecilerinin ikinci alıvı. Evvel yanı yukarı mahkemege prezident %7 mahkemecini tayin etti. Yarış 8 ay devam etti. Neticelerini Mart'ın 20'sinde mahkemecilerinin yukarı ihtisas etti, ilan etti. Yukarı Adliye Şurası tayinlev için 75 yarış galeplerini gösterdi. Onların çoğusu evvel mahkemeci olmadı. Bunlar alimler ve advokatlar. En büyük namzet 61 yaşında. En kencesi 34. Yani yukarı mahkeme öz işini 2014 senesi dekabr ayında başladı. Tarihte birinci sefer o açık yarış esasında teşkil edildi. Там kanuni ve adaletli kararlar alınması için 4 yıl evvelsi mahkeme islahatını başladık ve bugün de yukarı mahkeme diğer mahkemeler için nümunyedir. Her şeyde hem açıklık manasında hem cemaatinin bağ hem mahkeme kararlarının talinne körgende. Elbet bu kararlar hukuk tahsilini olmaganlar için bile anlayışlı. Це дуже потужний склад Верховного суду взагалі. Yukarı mahkemesinin erkeni gayet güçlü olganından eminmiz. Yarışın hem birinci hem ikinci turunda galibe kazanganlar arasında pek çok evvel advokat ya da adliyeci vazifesini eda etkenler. Onların siyasında bağı değişmeler olacak. NATO memleketlerinden arbiler delegatsiyasi Ukrayna arbi hava kuvvetlerinin serjantlar hazırlagan merkezini ziyaret etti. Amerika Birleşken Devletleri, Kanada, Büyük Britanya, Sloveniya'dan temsilciler Ukrayna adaşlarının bu sahada tecrübelerini paylaşmak için geldi. Serjant korpusu Ukraynada 2005 senesinden başlap islah edildi. NDD'nin ihtisaslı ordu sistemasında serjantlar askerlerge rehberlik edebilir. Donbass'ta Rusiya tecavüzü başlaganından beri talimler NATO standartlarına göre ötkürülü. Bugün de Ukrayna askerleri de chet el zenadaşlarının tecrübeni paylaşa. NATO Ukrayna suvereniteti, müstakilliği ve toprak bütünlüğüne kol tuta. Biz Ukrayna'ya islahatlar yolunda kol tutamız. NATO istifaktaşları tahminen 40 milyon euro Ukrayna'ya beri. Arbi idaresi kibernetik tehlikesizlik ve tabi reabilitasiya için. Чим характерна нова система? Yeni sistemasının hususiyetleri şöyle. Birinciden serjant rütbesi bütün idare seviyelerine has. Bölükten başlap. Anda serjant askerlerinin çalışa ve vazifelerinin eda edilmesini temin etti. Kan ber umurunu kurtar. Paytaxtның Ahmadet hastahanesinde 50 donor yol kazasında yaralangan balalar için kan berdi. Aksiya yol hareketi tehlikesizlik haftası çerçevesinde ötkürüldü. Kan beru merkezinde muhbirimiz de bulundu. Tafsilatlıca levhamızda. Katerina oğlu ile beraber kan berme merkezine açılışından 2 saat evvel geldi. Növbette 7. Birkaç yıl devriye polisinde çalışıp böyle yardım ne kadar mühim olganını özü bile. Мне просто хочется помочь. Men sadece yardım etmek isteyim. Eğer kan berip bir kimsege yardım etip olsam pek hoşnut olacağım. Kız endi 3. kere donor ola. Hastahanege yarım yıl kele. Kimerde özü ama bu sefer zenadaşlarının beraber. У нас есть свой чат. Bizde öyle bir chatımız var. Adı Donor Kyiv. Anda vakit-vakitта kimge kan gerek olganı, ne yerde onu bermek mümkün olganı hakkında malumat yerleştirildi. Bala hastahanesinde kan beruvu Ukraynadaki yol hareketi tehlikesizlik haftasına bağışlandı. Bu yerde donorlarga daima muhtaçlık var. В нашій лікарні Bizim hastahanemizde kanga muhtaç olgan pek çok bala tedaviline çeşit kategoriyalar var. Hem onkologiya hastalangan balalar, hem acele cerrahlık operasiyasında muhtaç olganlar. Anketani toldurmak ve e-posta taleylerini bermek için Yekaterina 1,5 saat sarf etti. Teşkirovni muvaffaqiyetle geçti. Берем дозу. 450 mililitr kan alamaz. Bu standart doza. Процедура 15 dakika devam etti. Ощущение как было. Her şey yaxşı, başım aylanmay, keyfim de güzel. Her şey güzel. Kan vermek için Yekaterina 3 saat
сарф етті. Қалған вақтыны о айлесі иле кечережек. Донорларға Девлет Қошмары атлық күніні бере. Екатерина бұ күнні тәтелеріне қошажақ. Майыста Украинадаки Америка Бірлешкен Девлетлерінің элчісі Мария Йованович өз вазифасынден кетежек. Себеп дипломатик миссиясының тамамланылмасы. Бұқта Америка Бірлешкен Девлетлерінің Девлет департаменті білдірді. Йованович Вашингтонға майыстың 20-сіне қайтажақ. Дипломатик миссияның яны ребері тейінлеген Қадар оның вазифасыны вақтынча ижра еткен этежек. Мария Иванович Украинада Америка Бірлешкен Девлетлерінің элчісі вазифасында 3 ел болынды. Түркияның юқары сайлав комиссиясы Истанбул шәһәре башы сайлавларының нәтижелерін ләғу етмеге қарар алды. 25 ел içinde бірінші кере үкімран фырқаның темсілжесінден ве сабық мемлекет баш назиранден 13 бен гезия дайрей алған мұхалефет намзеті ғалип олды. Сайлав комиссиясы өз қарарына иза беріп сайлавлар вақтында жидді шекілде бозулар олғанını білдірді ве яны сайлавларны июнның 23-не тейінледі. Reuters халқара агентлігінің журналистлері Валлон ве Кяусуо азат етілді. Олар артық Мьянмада. Айлелерінен берабер эке журналист веда 6,5 бен аписли президент амнистиясы чарчевесінде азат етілді. Журналистлер 2017 сенесі мемлекетті рахинджа мұсылманларына қаршы басқылар олғаны аққындаки малюматлары үшін яқаланылды. Олар жасуслықта қабатланылды ве 7 ел апи жазасына махкум етілді. Бұл махкеме қарарыны Бірлешкен Милләтләр Тәшкилаты, Авропа Бірлігі ве дигер ақ ұқу құройжы тәшкилатлар тәкбих етті. Апрель айында рахинджа мұсылманларына басқылар япылғаны аққындаки малюматлар үшін Reuters журналистлері Пулитцер мукафатына алды. Эма пысханеде эм бутун дүния адамлар азат етілуіміз оғрунда көрешті. Әркеске бізім япқанлары үшін медарлық білдірмеге естейім. Туғанлармы, зенадашлармы, кене көрмекте пек шадым. Тізден ішіме дөнмек істейім. Facebook ичтимей ағының мудириеті Русиядан идаре етілген тахминен 100 сейфені yok етті. Бұл сейфелер сақты малюматлар тарқатайды. Шу жүмледен Украина шарқында ве Суриядaki дженг, Авропадаки вақиалар ақында. Ичтимей ағының мудириеті малюматыны қанун қоройжы органларға берді. Март айында Facebook спам ве сақты малюмат тарқатқаны үшін тахминен 2,5 бен сейфені yok еткен еді. Үрметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хабарымыз еді дадачы хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV елі олыңыз ұзынызге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.